Ćao ljudi, ovdje je Luka, danas ću da vam pokažem jedan eksperiment. Sve što vam je potrebno su boje za hranu, mlijeko, deterđent, štapić za uši i naravno tanjir gdje ćemo to sve da sipamo. Ajdemo, krećemo. Prvo sipajte mlijeko u tanjir. Poslije toga idu kapi. Boje za hranu. Ja sam uzeo narančastu, crvenu, žutu i zelenu. Idemo sad sa crvenom. Žuta. I zelena. Evo, sada vam treba sipate jednu kap. I sada, ljudi, gledajte reakciju. Baš dobro izgleda. Ali tako? Kapnut ćemo još malo. Ajde da uzmemo crvenu. I dezodorans. Ne dezodorans. Deterđent. Ajdemo još malo narančaste, žuti i zelene. Evo. Evo ga. Dodat ćemo još malo ovog. Deterđenta. I ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Stavite mi lajkove, šerove i subscribe-ove. I imamo se u nekoj sljedećoj epizodi. Ćao!